Il-Prim Ministru Roberta Bella qal li Malta hija impenjata favur il-paċi, il-multilateralizmu u l-ordni internazzjonali. Dan waqt l-iskambju tradizzjonali tal-awguri tas-sena l-ġdida indirizzat lill membri tal-Korp Diplomatiku flimkien mal-Kabinett. Huwa rifletta fuq is-sena 2025 li fiha Malta komplit taħdem biex tħares id-dritt internazzjonali u tippromuovi dialogu filwaqt li saħaq li dawn il-prinċipji huma essenzjali għal pajjiżi żgħar u b'ekonomija miftuħa. Il-Prim Ministru konferma l-appoġġ ta' Malta għal soluzzjoni paċifika u demokratika fil-Venezuela, kif ukoll għal paċi ġusta u dejjema fl-Ukrajina, filwaqt li Malta tibqa' tirrispetta n-newtralità kostituzzjonali. Malta has, of course, closely followed the latest developments in Venezuela. The outcome, in our opinion, must be peaceful, negotiated and democratic. Il-Prim Ministru enfasizza wkoll ir-rwol attiv ta' Malta fid-diplomazija multilaterali, inkluż matul il-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropa u l-ħidma kontinwa fih dan l-OSCE. Bħarsa l-qudiem, Dr. Bella qal li fi żmien li ġej se titħabbar il-Viżjoni Malta 2050, strateġija nazzjonali fit-tul li tiffoka fuq ir-reżiljenza, l-innovazzjoni, il-wirt kulturali u l-kwalità tal-ħajja. Il-Prim Ministru ringrazzja lid-diplomati għal kollaborazzjoni tagħhom u sostna li ebda nazzjon mużajr wisq biex jispira bidla. Together, we have demonstrated that multilateralism remains vital and that no nation is too small to inspire change. This is thanks to the work carried out by the officials working within Malta's Foreign Service. Together, we have built a legacy. Tkellem ukoll in-Nunzju Apostoliku Savio Hontajfaj fejn fil-kemtejn tiegħu tal-okkażjoni irringrazzja lill-Prim Ministru tax-xogħol siwi li qed jagħmel pajjiżna favur il-paċi.